Cardo, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponita. Karbi Anglong Autonomous Council Sehim Dr. Tuliram Ronghang Ben Tong Sekot Ben Pherang Kamai Kang Nipon. Tai Pai Ni Phai Throk Siar Ni Karbi Anglong Ke Charipon Ake Hai Sehim Dr. Tuliram Ronghang Ben Pherang Kamai Kang Nipon. Pherang Kamai Long Kaning Jepon Ke Karbi Anglong Autonomous State Nang Jipu 1986 Aningkan Pen Nang Chesong Bombang Bomsi Non An Ningkan Thongke Praner Kep An Nang Plenglu. La soa long nili sitami che songdun si halabang soa hut erenga husitami sonanglo. Lapen phatek sitami janglo pusi CM ahin pen ningjepon. Lapen on PGR vijar along le aputha kedam tang arnia hut ASDC atum. Kache song damta nili bidi sore pidunlo. Lasi nilita ke claim kle abang kalilo pusi pherang kya mayalong ningjepon. Lasi CM Dr. Tuliram Ronghang pen kaningjepon alam thele angton pen arjuponik senang. Electricity dah situ, langsung PGR bicara along si, dah bangke aku fishery department tu, dah si aku dah ke, British government kipikang, ni tu dah sorkari kampura, British government ke dohot, Karibia panda pilo, nang tume dah si ke dolo, apa yang mantap, ke do barim British government ke dohot, langsung certificate tu, birani hi tumpan, kipia sare, lapen Nepali tumpan tu. Kalau British hotpen ke government ke doh tum, lasi laso katharle jiye bangke step by step siklem nahi. Lapen ke election aprang, ASC, KSA, KNCA, la alang tum tame chief minister pen nak paje tong tha pulo la tum ching kidam lo. Ke kiji than se autonomous state alam se alang tum pudam lo nona chief minister pa. Asi autonomous state alam putha chief minister apulo lage nita chini pakalo ajil inclusion ka jesong lapen ke nona CM do Tuliram Ronghang da nipan kai na pupu hempre ka putha autonomous state putha eitu reserve kuribo lage joson beta dolo sonogan to terang khai ta dolo Daniel terona khai ta dolo ora si ola so Sona Singh terang ta dolo ye chief minister lasi latai silo lapen ke PGR vijar alam da pulo lage PGR vijar ta lagi thale nang po, ni dah nak cerabun po, langsung nak cerabun po pusi convince pensi ilitu cingki je than men si thale nang inona bangke, pada tay phong lo, drama claim bangke, ke hodak takta aku, jaya kathar bang da pulilo lake, langsung karbi cingrum, PGR vijar ho alama putha, langsung ka cingrum amai long ke dunang ne, nitum ta aku dah. Tarik fopen tarik trok pene ni se song lipo taring ko resi pena ko je song thupo ada ke dunang ne akong ni sida atumi ke do atum long tala ta ke dunang ne mama ke dunji lake special si aho ke special si ke lilo lage duplicate po pang phang phung ke special si lo pulo lage lasi PGR laso ka tharle ta ka chi thirong homa enga atumi nang tuma chini lo PGR karbi जैसे चिंगरूम नहीं खाए का चिंगरूम नहीं ये तो मिशन लो इनके पुडाक प्रोसेसन पेंसी केवांग पेंसी तुलिराम रोंगहांग go back Omor Singh diso go back team Karbi Anglong go back the team Karbi Anglong long ta Karbi gali madake nili tumta bangkora trok asita Karbi Anglong rat tum hanil tum nang pehai lo akhir jume nang pidu sini tum MBC lata betai ini nang pehai lo tahun ini MLA ke doan dame Karbi Anglong rat tum sinang pehai lo MP dame lak thong ra suri thong kera ke thong amuni tum vote PNC pehai lo kya hai data vote 1,47,000 amuni tum sik ka pehai kya hai data vote along get to tell ke 3,33,000 ente akola to man se go back ke pu council se pin puro lo nang piji council apana ko go back team Karbi Anglong go back Tuliram Ronghang go back punte alang to motif ko pilo ne ma tha alang itu ma intention ko pilo Karbi cingrum nang yi pulo Karbi cing hon nang yi pulo kapa theke PGR the PGR anadin pen British House ka declare intela tum election thurthe
Ingtang kring di somar hot ke people on the PGR alam apa dia? Atum itu mesti ka organize atum. Election thorlo. Ino nama ho ching thong pen. Atum ini nilipan go back puna puri ko neta karbi po ke cipu bang. Hola ke ka ching thong ke thorun ho ching thong pen. O visit rolong kerem do. Pak haru ini pak situ ke long do. Pak haru ini apa cok? Ino barang thorun tholo hamren pen. Morsing timung ke haidat si suri ke thom do. Ora, nang to record le la. O visit kro ke first time lo pana boot ke hai ke long ke. Aprang ke SC uta sarimbe pen chenglo. Sarsing bong rung pen chenglo. Ye man lo. La pen sarimbe lo SC hot ke. La so phi bang lo prodip rong pi bidai pi hai ta. Kai ta pharoini pharoe thom. Fokera isi fokera phi ban lo. Ta suri hini. O visit kro hodak pen hai. Si record lo mate. De lage karbi gali malate. Singhason APHL si may phubarim deuri terang pen tharang kya mai kang nipon. Bangso pherang kya mai kang nipon ang kok laki kedam tang pai ni phai pho arni birta akor along kepak lang pon deuri terang aphan Singhason APHL si pen pasang pon kok pu Singhason APHL si may phu Elvin ke ap pen kepang dak pon abirta kepak lang pen putho deuri terang pen mithang a hem along pherang kya mai phapon. Chuning rilo la sikewang jilang ahut kadugabe sing Karbiang long lepen sil arat tam an pen bala Singhason arat tam an pen mang hujan nang pusi nili pen lamplar ki pike nili tum APHRC pusi nitum pini apresmit ramklar ki pi alam thege la pulo nasi kedam tangan ni ala la jitu nili ke nije chok che pula so alam klara puthak pon sipini an bang ke ni nang litum mateng lu baklar lo nasi nitum bang ke already BJP pan ke nitum support ke nitum APHRC ke nitum pini anta to thiblang lapen kewang jilang ke nitum song thiblang apen along committee along antame madule na kang domen nitum ke khe sentiment pen nitum APHRC sarjai kathar aphan nitum ka pahai aphan ke nitum kai keta ningsek dongsi nitum dolang posi nitum labang so aphan bang Singhason aphan bang ke nitum ke kewang jilang hut ke nitum ta anu tin akote anjira tumta ni tumke pre temen ning si vet situ thiblang aposi lahai alam pen nang litum ka ahin nang matha tunta hai tumke kai ke dan tum ning si vet situ lang alang litum ka do gabe ke klam ke dam ata adimanta alang litum da thek pon long lo ni tum ta me klam pon bom lo si ke dam tang an nili president deng pom una hut ta me nili di do de sang sepen rong ru barlo ka do ka be apias tinta nili damlo lapen nili benang anadi malong bangke nili hin pen tame nili jung pen nikhe da pin pen tame alang li kinang anadi ma bangke kado be banbe asabet tame anisan pu tame long ya teme ke tu ponlo tame kewang jilang hudan tame do ponalan la posi nang kado ga be ara tu tame lahai alam pen itu malong APHRC pan kapa phuk akar bar bangke nang ditum ka to ka bia menit akan tum tame claim kleda sigeme nitum ke kai ke da ning sige tu keplang laben APCC do petlang laben itu bangke kai ke da la jai ka thar along si nitum ke arjap thiji la siga do ka bia phantame pini labang so media korte to phantame choro par peklo nang ditum nili an nili press meet ke pha alam amen penajok nang tum na kom report nang ditum panta ko bang Han boka alum along rong pho arong aratatum towar kachisilampon. Lakhain ko ratrok dwar bagore mi se constituent sangkang andar han boka alum along rong pho aratatum thorpak pen towar kachisilampon. Labangso han boka alum atowar ki PWD atowar lo sitami rong aratatum si jisilam nang rong lo. Ladak sorkar atum si towar abangki silam nangji sitami non ke sorkar atum aphan ningke phodunde ong amat si han boka alum along kedo rong pho arat atum si towar chisilam ponang koklo puta towar kasilam vek atum pen ningje pondwinti lang lo lai parliament lebar pen atuma nomor tangka pusana pilo posina tumle pilo ku jeson botana tum ha posana pitang lo ponai tum sibonai ponoi pusini tum ha puloni tum sibonai ponlo
bonda me alenga thetu ma ko pitong ma tha ne tu ma chin de lo se ni tu lai phang bong ka la lo ni tu ke kiduk arada so pina ka posti ni tu ma tuwar le mission lo pulote la ananta melu pusi ni tu ma tha da ma tuwar ni tu ma ni pipe de lo aduar bagoria lo ngai pilo ke kipu bang ngai pilo nili basor si kiduk sipu nili basor si kiduk le nili basor plang monak lo ni tu bang duk de lo apo se yo no tu no theklong lo mithang sini da mithang chibonai nang lo ason tine tu chibonai nang lo posi nili ka song ka prek pu pelo tu ma tuwar bang me nei sakuri baguri ke ni tu nang long theke de lo ka charli dai tu kom de da posi tu bang ka tela tuwar bang me nei bulo tu lak duar baguri area bang tuwar nai tuwar ni pi pulote ni tu la sara phanda chorolo de namaskar monai tu patake video bonai me mati ni patake ye bana jalai da hello Emergency 108 ambulance driver satum ahin pen DPC ke asai hemalong pherang kya mai kang nipon Karbi Anglong arlo ke doan 108 ahem konglong kate wara tumpen chingrum si pherang kya mai kang nipon labang solong kenang sot lapen arsigjik alam theke komatni sodet un edet abang phubang phiatum phone mate mobile pen call pame po aphi thu abang ke phone switch off check po 108 ahem konglong ke parting atum abang akisung dokok titi pusi pachini pon laso joksi penang an 108 ahem konglong ke parting atum ke kang ton pon dopiklo puta ningje pon Lasinon ki wang je arni pen ke isi birta ke me la pen kenang sot alam the komat ne jongsi ke so ka chelang damji aphan 108 ahem konglong kenang ji pulote a hok pet alam the pen chopha pulote nangli hem along an ke wang je aphan warsai GPS pen wang ikpo la pen komat ne soar lo ke so pen tong sekot ke ponji aphan 108 ahem konglong arlo ke so ke pak kom ponji awar saita dolo la pen komat ne ke so ka sik sak chat abang phu abang phi aphan sitame doctors along letong te aprang 108 ahem konglong along amat asap kepa meji awar saita dolo pusi Karbi Anglong emergency 108 ambulance driver satum ahin pen ningjepon samilang sopen long bamo ningti Karbi Anglong news plus আমি Karbi Anglong যে 21 গাড়ী ambulance আমি চলাই আছো তাতে আমাৰ এতিয়া আমি দেখা পাইছো যে লাহে লাহে আমাৰ কেছৰ সংখ্যাটো কমি আহিছে কাৰণ কিয়নো ইয়াতে বহুতখিনি আগতকৈ বহুতখিনি ইয়াত ডেভেলপ হৈছে আগতে আমাৰ কমিউনিকেশ্যনৰ প্ৰব্লেম আছিলে মোবাইলৰ প্ৰব্লেম আছিলে কিন্তু আজিকালি আমি বহুতখিনি বস্তু ডেভেলপ কৰিছোঁ কিন্তু ষ্টিল আমি কেছ কাউণ্টটো লাহে লাহে অকণমান বঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যদিও আমি মানে এখন এম্বুলেঞ্চে যিমান কেছ কৰিব লাগে সিমানখিনি কেছ আমি কৰিব পৰা নাই সেইকাৰণে আমি ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে 108 নম্বৰত ফোন কৰক এটা টোল ফ্ৰী নম্বৰ হয় যিকোনো জেগাৰ পৰা যিকোনো ভাষাত তেওঁলোকে এইটো নম্বৰত ফোন কৰিব পাৰে ফোন কৰিলে আমাৰ যোনখন চবতছে ওচৰৰ এম্বুলেঞ্চ হয় সেইখন তেওঁলোকৰ ঘৰৰ ওচৰত গৈ পেলাই পাব আৰু আমাৰ এম্বুলেঞ্চবিলাকত GPS ফেচিলিটি আছে য'ত আমি এম্বুলেঞ্চখন ট্ৰেক কৰিব পাৰোঁ কোনখন এম্বুলেঞ্চ কোনটো জেগাত কোনটো ঠাইত কেছ কৰি আছে আৰু গাড়ীখিনি GPS থকাৰ সুবিধা এইটোৱে যে আমি গাড়ীখনৰ স্পীডটো ট্ৰেক কৰিব পাৰোঁ কোনখন গাঁৱত কেছ কৰি আছে আৰু কিমান সময় লাগিছে এটা কেছ মানে কেছটো শেষ কৰোঁতে আৰু ৰাইজে আমাৰ সুবিধাটো প্ৰেগনেঞ্চিৰ ক্ষেত্ৰত ANC আৰু PMC চেকআপৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ এম্বুলেঞ্চখন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আমাৰ এম্বুলেঞ্চত এজন স্কিল্ড টেকনিচিয়ান থাকে আমাৰ এম্বুলেঞ্চৰ ভিতৰত অক্সিজেন থাকে প্লাছ ইমাৰ্জেঞ্চি মেডিচিন থাকে তাৰপিছত আৰু যিখিনি মানে ধৰক এটা বেছিক লাইফ ছাপৰ্ট লাইফ ছেভ কৰিবৰ কাৰণে আমাক যিখিনি প্ৰয়োজন বস্তু থাকে গোটেইখিনি আমাৰ তাত আছে তো আমি লাহে লাহে এতিয়া এডভান্স লাইফ ছাপৰ্ট এম্বুলেঞ্চো আমি এখন দুখনকৈ আমি ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ য'ত আপোনাৰ ভেণ্টিলেটৰ সুবিধা থাকিব ডিফিব্ৰিলেটৰ সুবিধা থাকিব কিছুমান অলপ এডভান্স ইকুইপমেণ্ট থাকিব য'ত পেচেণ্টজনক আমি হস্পিটেলত নিয়াৰ আগে আগে আমি পেচেণ্টজন যাতে ষ্টেবিলাইজ কৰি পেলাই হস্পিটেলত আমি এডমিট কৰিব পাৰোঁ আৰু অসম চৰকাৰে আমাক বহুতখিনি সহায় কৰিছে এইটো ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি ALS এম্বুলেঞ্চ আমাক সুবিধা দিছে আৰু আগন্তুক কিছুমান দিনলৈ আৰু আমাৰ তাত আৰু নতুন কেইখনমান গাড়ী আহিব যিহেতু আমি 15 বছৰ ধৰি ৰাইজক সহায় কৰি আছোঁ আৰু আগন্তুক আৰু দিনলৈও আমি সহায় কৰি থাকিম বুলি আমি প্ৰচেষ্টা কৰি আছোঁ